истихара намазын деңиз кандай окулат? Мүмкүн болсо жооп кыла аласызбы? Макул. Сиз кадимкидей жумуштарыңызды бүтүрөсүз, 5 маалыңызды окуйсуз, кечинде күйөөңүздүн, ата-энеңиздин, кайната-кайнаңыз тамак ашын берип келип, балдарыңыз жакшынакай уктатып мектепке даярдагандан кийин даарат алып келесиз да, куфтаныңыз окулунган, куфтанды парздар сөзсүз окуңуз. 2 рекет сүннөт окулунган, 3 рекет витр важип дейт, тирек окуңуз, ал важип калып кетсе казасы милдет болот. Анан 2 рекет дааратыңыз бар болсо жаңылап келип 2 рекет кошумча нафил истихара намазын ниет кыласыз дагы. Анан аял кишисизден Аллах акбар деп дуа кылып, намазга кирип, кол көтөрүп, такбир айтып, намазга кирип, 2 рекет истихара окуйсуз. Бүткөндөн кийин истихара дуасы бар, атайын китептер бар, же интернеттен карасаңыз чыгат. Аллах минни астахирука депчи. Ошол дуаны айтып, анан эмнени кеңешкен атасыз? Алла Таала менен эмнени ортого койгон атасыз? Аллахым ушул кеңеше турган маселе, мисалы, кызыңыздын колун жуучулар келип сурап аткан болсо, Аллахым ушул келген жуучулар кызымдын бул дүйнөсүнө, динине, акыретине же өзүңүзгө тиешелүү маселе болсо, ушул менин диниме, биринчи кезекте дүйнөмө, бул дүйнө жана акырет жашоомо жакшылык болгон болсо, ушуну мага насип кыл, тагдыр кылып бекит. Жаман боло турган болсо, аны менден алыс, мени андан алыс кылып, анан ошол нерсеге мени ыраазы кыл деп, мына ушундай дуа кыласыз. Күндүз деле окусаңыз болот, эми жатаарда окуганыңыз жакшыраак. Аллахумма инни астахирука би'илмик wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amr خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به.